niyo yaringe mutenyukia ndabo mwaka wa 2024 ase umusacho iga aumirante amuno munyarukoye asa matangayamo agwo asasabete abateneneri bo munyarukoye iga kumonchira iri kugenda amonere kuchikumuira ase college goso kumuira ase airport egento abateneneri bo mwano iyo banchite kumwa umunyarukoyo ase ngenchino yoye iri kugenda kumuira eskuru. Kwenda huko ilikuwa mwezi wa 9 tukamaliza matanga. So hapo ndio nilikutana na babangu akasema uko willing kunipeleka college. So wakaongea na my shosho wangu wote, my mom waka agree. It was on 28 ndio tulitoka huko tukaenda Nairobi. Mimi kufika huko nilikuwa na matumaini napelekwa shule ama hiyo airport yenye kama ni promise anaenda kunipeleka. Mugiganyo gwanjura gosoka amo no munyarakoyo neko bachite gwika ase chinsamo cha Nairobi akorende agwaso musacho yo anarete kubaka kombwa inyuma yo komenya korende aso munyarako yakwarera buna nigo etrete mechando emengie gwika kubata oborito. Kufika huko vitu zikabadilika, akakomboa nyumba akaniweka huko ndani. Akaanza first day akanipea juice, akaniuliza umechoka unaweza kunywa? Nikamwambia kama kuna juice ama chai ninaweza kunywa. Akaniletea juice orange na snacks cake. Kumbe hiyo juice ilikuwa na dawa. So mimi wakati nilikunywa nilijipata kwa kitanda niko uchi na damu kwa bedsheet. Mwenye niliamka akaniambia amka uoshe hizo bedsheet na usiulize maswali mingi. So after hapo akaanza ikakuwa sasa nikaa daily kuteswa, kuchapwa, kunyima food, kufunga kwa nyumba. Analala mimi asubuhi, lunchtime na jioni. Korengana amuna mumu mwabo munyarako yiga nigo atwerera na goteba buna umusacho yiga oyoro mwarimu nigo amwete oborito bo mwana oyo omwaka 2006 ekero arenge klasi isano na ibire korende ase amogosoreti na goteba buna konyaka ochiko kwana na chikubaga komokorera egento egekongu egento kerete musubato yiga kwemukiwa amone chanti chae koirwa weka ase chinsemo cha Nandi awasanya tikobaga komenya ororo na koiborera ororo na gokiniria omunyara koyoye ororo goika bono kerbomeranete na kumosaba egere asikomokonya gosomya omunyara koyiga oye. Mwalimu oye narenge gusoma esukuru ekuru kwendabo mwalimu oyo kuru Dismas Mausa nerongete mwana kinde class 7 aganditi mbasa ukwana ngo kwana ngairenda ngo nkorale anti yane kuru kumeri agacha kangira Nandisi kachanganya ro mwana oyo gabu Nandisi yarenge December 2006 nanya ruto mwana na amarerere kurwale ngo mukemba kokorire school form 4 agachanka matanga alengo ororo okoteba tegito mwana wakagamba nanti yane na mama njenga muteisa wanyo kwa mwiri ko mwana agenda yo masomi anditigango konyo musigo onywari bagare gosomi no yonde njenga mwaka mwana na kigenda rasomi mwana ekera mwiri tabwate miaka 17 saibo na rigiti 18 years ogendere to kugamba ri mwana igite na rupi turukwa to communicate vizuri mwana akaikati ngaki mutinyu 11 tukachaka godiva no musacho rina mutishire tena rata to mwana yu ati to mwana we kazi nyane akatama gocha gusiga iga so abanyamira nari aste kubwatu Martin Wambugu omospidi onyamira south nigo atwerera na goteba buna nigo omokagero yo abwatugetwe amone kashpili echiribu 30 korengana amonere chiko ya 24 hours awo asabasabete epat certificate yo mwana yo rabuna hari etari musacho yo tiririkiri ase epat certificate yo nande na goteba buna nigo omunyarako yo boneiga abwate miaka 18 gochigoro asate babuna bono egetambukiro gitigarete no chukora DNA yego chukwana kyagose mbale abamo kwa leo na garia kesi ya mzazi mmoja. Kesi ilikuwa imeripotiwa hapa over the weekend ya kwamba kuna baba mmoja aliweza kulala na msichana yake akamtia mimba. Baadaye mtoto alipelekwa hospitali na ikaonekana kweli she was pregnant, alikuwa na mimba ya miezi 3. Tukaitisha after kufanya mambo ya age assessment tukaona yule mtoto alikuwa over 18 years na alikuwa na ID. So tukaprefer a charge of incest ile ya mtu mko na uhusiano ya kidamu naye kama relative.
na sheria inasema for incest wote wawili they are supposed to be charged. Otherwise tumefuatilia kwa mambo kwa ODPP Nyamira na akapeana some recommendations, kwa sababu wakati tulipoitisha ile certificate above ilionyesha kwamba ile jina ya yule baba haikuwa kwa hiyo certificate kama yeye ni baba yake. Ule mama yake aliweka jina ya baba yake mzazi mwenye si hata wa kabila ya Rusi. Otherwise ile order tumepata from the court ni ya kwamba this person achukuliwe DNA mtoto huyu the young adult na mama yake, ndio tuweze kweli kuestablish kama they are related. Otherwise after majibu ikitoka from government chemist tutaweza kurudisha file yetu na our investigation katika ODPP Nyamira, ndio peana further recommendation, ndio tuone the way forward about the case. Otherwise the suspect alitoka jana na cash bail, bado atugenda kumhold against the 24 hours. Derusha Mumanyi nomo women Republic County ya Nyamira nere na wate ayiga kwana igoro ya ekina ekeiga wa Jerusa Mumanyi aika nanyora nigaetwe cash bail ya 30,000 agasoka rero taiya na henderende kila muntu of course nabwate right yayo kwa ewe cash bail, lakini inchebuna mama county igonta geteko tebaiga amangana kurukwa abete reported na mangana renge so serious twakwanire no speed na OCS asobogare bangeresiro muganoyo na ende be committee that they are going to make sure omonto oyo iga amangana ayachire to the conclusion. It is against the law. We cannot accept that. Igotoreredi ochaka the campaign and the move around kolikia bakungu tuchaka gukura goetaga ekatoko nyange binte bina bibi bigenderete na ende bitari kogendi kubija neti koti cheito ndaite ko basorora akerege ntoki achiro na inuka ba human beings mwanja korwa kwa bantu chikashbe batata keire kwayo ginko reported ha eketasenia Kisii Hot TV korwa ase e county ya Nyamira eritera nenkorkonyo Dennis Kuntu.